Kahinyo Tribe Youth Council Nongstoin Circle hapo kajingalam jo samla lum lang khars imli ubade president men hakas ngi lala balang jo katayo kalalet ban penkho jagi saudong sokun jo Nongstoin Civil Hospital ban penlong ru jing thungding ba palat sans patan rai ha phlau jo kateka hospital nakaleng kaseng hakateka sngi kalayo ban penlong ru ya ka awareness program halor kumnu ban sumar banyada ka memarang nagijing penjot hakabaka kong BHEM Divisional Officer ka Soil and Water Conservation Department kalalong kum ko kong san hakateka sngi ringkat ka jinglonang i Dr. N1 Sweat Senior Specialist jong Nongstoin Civil Hospital hakateka sngi layo ru ya jingkren ni Dr. N1 Sweat u President ka HYC Nongstoin Circle usamla lum lang khars imli Vice President ke HYC Nongstoin Circle usamla Krishan Marbanyang usamla San Borling do Environment Secretary ke HYC West Khasi Hills bat kiwe Yaki issue jong kamay malang idey mangihi upun benriyo ubawan ra mday manu ngaday mangabat hihi hidey kida ibapen smiyo ya ka may malang baka tak saudong saupun jongi Kanlong kabat itenat ngidei bandon ke jingkit kli bat nang ni sakmat ke bangi bangile ke bangi trai ngidei ban perkhat so ya kamari